Novosadske trudnice imale su nesvakidašnju priliku da saznaju i vide kako porođaj zaista izgleda. U Bebac Startup centru održano je predavanje i 3D simulacija porođaja. Predavanje o porođaju održao je načelnik porođajne sale Klinike za ginekologiju i akušerstvo Betanija, dr. Đorđe Petrović. Pokušaj današnjeg predavanja je u stvari pokušaj da ženama približimo porođaj. Zato osnovni strah koji kod žena postoji kad dolazi je u stvari strah od nepoznatog, strah zbog toga što ne znaju šta se u stvari dešava, kako se to njihovo telo transformiše da bi sad u nekom trenutku stiglo čedo na svet i pokušavamo da u stvari proširivanjem njihove neke edukacije o tome šta ih čeka pokušavam da im olakšamo sam porođaj. Primarni cilj je oslobađanje od straha. Strah je normalan iskonski osjećaj i prirodno je da se bojite nečega što do sada niste iskusile. Neka trudnica boji se lekara, a neka se boji samog bola prilikom porođaja. Ali upoznavanje sa informacijama, suočavanje sa onim što vas čeka, puno može da vam pomogne u otklanjanju straha. Znate šta, strah je jedna iskonska stvar koja tako postoji i dok je strah posledica nečega čega se bojimo, kao posledica neke stvarne stvari, on je deo normalnog sastava života i egzistencije i prirodnog očuvanja. Sad, ponekad imamo taj strah od nepoznatog i taj strah od nepoznatog je nešto što je problem. Sad, mi možemo pričati o društvu, pa možemo pričati o strahu koji se javlja od ranih dana, ako nam roditelji kažu ja šta sam se sve namučila da te rodim, pa sad to počne odatle, ili može da bude strah od lekara, gde se deci kaže ako ne budeš dobar ići ćeš kod doktora na injekciju, zato što ne znaju više kako da izađu na kraj s njim ili s njom. I sad to su strahovi koji ponekad imaju kao posledicu strah od belog vantila, odnosno strah od lekara, ili imaju posledicu strah od samog porođaja, jer je to nešto što je izuzetno bolno. Ništa ne pomaže internet, zato što internet ima jednu gomilu neprerađenih informacija koje mogu ili ne moraju biti tačne, koje su uvek lično, emotivno obojene i koje su takve kakve jesu. Sa 11. strane, kad gledamo na stvar, porođaj jeste jedan dugotrajan bolan proces koji je sastavni deo žena i sastavni deo naše reprodukcije jer je priroda rešila da nam pokloni ovakav način nastavka vrste. Prva najvažnija stvar prema rečima stručnjaka koji je svoju blistavu karijeru izgradio u porodilištu je poverenje. Poverenje u lekara, poverenje u ustanovu u kojoj rađate dete. Nemojte odlaziti na porođaj sa pogrešnim očekivanjima. Slobodno pitajte svog lekara šta vas to u stvari čeka. Poverenje, koja je prva stvar i radimo na tome, upravo svim ovim stvarima pokušavamo da izgradimo poverenje kod žena, da pokušaju da shvate da mi jesmo tu zato da pomognemo njima. Druga stvar je uticaj društva na pojedince, da mi svi prihvatimo da žena koja dolazi da rađa u stvari dolazi da daje jedan svoj ultimativni doprinos celom društvu. To što će ona roditi jedinku je deo koji je deo dobitka njene porodice, deo koji je deo dobitka osnovne jedinice zajednice ili cele naše države i mislim da taj osjećaj koji one treba da dobiju, da kroz to što se porađaju rade jednu jako veliku stvar, naša je dužnost da pokušamo da im u tome pomognemo. Jedna od posetiteljki ovog zanimljivog predavanja priznaje da ima strah od rađanja deteta. Dobar dan, odlučila sam se pre svega zato što mislim da kada se bolje informišemo o tome šta nas čeka, onda smo mnogo spremniji za to i manje strah i mnogo ćemo lepše proći kroz to iskustvo. Da li ste znali, tokom većine porođaja beba izvodi specifičan set od 7 pokreta. Za ovakve i slične informacije, tu je vaš lekar. Sve što vas zanima, pitajte njega. Ne internet, ne rođake, već vašeg doktora. On je tu da odgonetne sve vaše nedoumice vezane i za porođaj, ali i za održavanje same trudnoće.
U svim našim ustanovama primarne zdravstvene zaštite lekari koji održavaju trudnoće mogu ženama da tačno kažu na koji način je najbolje da se ponašaju, šta je najbolje da rade, koji je način ishrane, koji je način ponašanja, kako mogu da pomognu vežbe, koje vrste vežbe mogu da rade. I to su stvari koje su danas dosta poznate. Neka posebna pravila za održavanje trudnoće i način u ponašanju u trudnoći ne postoje. Sem toga da se ne radi ništa što je ekstremno, što se nije radilo ni pre. Prema statističkim podacima, žene u Srbiji svoje prvo dete rađaju posle 30. godine života, uglavnom oko 35. Granica za rađanje prvog deteta pomerila se za čitavu deceniju unapred, a pomeraće se i još, prema mišljenju doktora Petrovića. Njegova statistika nimalo ne raduje. Bio bi veoma srećan kada bi Betanija opet bila puna mladih prvorotki. Ja bih jako voleo da ovo što ste vi rekli sada je tako istinito i da nam što više mlađih žena ostaje trudno, jer bojim se da smo mi u stvari granicu pomerili na stariju populaciju, da su nam sada prvorotke koje su nekada bile 25 godina, sad su prvorotke 35 godina, uskoro će prvorotke postati 40 godina, zato što znate, društvo je takvo, civilizacija je tako da nam donosi želju za uspehom, želju za karijerom, želju za postizanjem nečega i onda dolazimo u situaciju da mi imamo negativnu stopu nataliteta i da pokušavamo se dovijamo na najrazličitije načine kako da uopšte ubedimo porodice da se ostvare kroz decu i kako da na neki način ta deca, bez obzira što su nakon industrijske revolucije, kada su deca bila materijalna vrednost i donosila novac kroz svoj rad koji su ostvarivala u krugu porodice, mi sada ubedimo ljude da probaju da shvate onaj dublji nivo i da shvate da su deca bogatstvo koje se kroz taj neku materijalnu dobit koju donose ne može iskazati, samo kroz sreću koju donose kao tako.